Nimbachira mwena program eji Ebyamagara ndicho butunji charity omuhereza wanyu kandi program eji nayo mutano ahabo ekiturukuza kugambaho nikikwata amagara gawe agorije kuba norabamu twabantu zombwire obwa Christmas ningashi ekiro kikuru ningashi ekitweta amazarwa ga Mukama witu Yesu Kristo mbweni nyenda ngo shitame kurungi tubase kuganira tubase kurangwa ekiro kikuru eki twabasa kukirabamu twina amagara marungi. Twina doctor naija kuba nagamba ahashituru kweta food poisoning naija kuba nakitushoborera umurinyankore rero tubase kumanya twina kushitwaza sita na mnongo mukiraka akutwinemu okurisa man twine Dr. Sadik Kagwa nwari kuza kuba natwara mucwekeki umwana witu gumanitwe bitu ninkwijusya ngo abakazire health products bakusiyo program eji bine byo kunywa birungi munonga ebirikozi amagara gawe bikagateka ha mutindo gakashemera gakareka kurabanamu bana bo wirukanziraho kandi nebyo kuriya byabo no bishanga ebyo kunywa byabo no bishanga omu maduka gona hamwe na za supermarkets zona omwihanga twechereze ahabwa program eji tuzowa Dr. Sadik Kagwa abase tushoborera food poisoning na nebinde biri kujizira program n'Ebyamagara. Doctor, ekigambo food poisoning chabe ekigambo cy'erujungu munonga. Twantushaba ngo base kushitera umunyankore ba mawe nkuru na batate nkuru nabanda batakwetegereza gerujungu babase kucetegereza n'ikimanyisa ki. Amazina ganje ni Dr. Sadik Kagwa nabakiro mu program yerizoba kandi nashemerwa kubareba we bari munonga ikibuzo cyawe food poisoning nenki ikigambo food poisoning n'ekigambo cy'orujungu kandi bwenu twine kukivunura food poisoning kimanyisa ngu omuntu yarwara endwara yaheza kurya ibyo kurya bwenu n'oburwire bukoretwa okurya ibyo kurya birimo bukoko birimo burofa bwenu bikakurwaza ikibeta foodborne disease bwenu endwara ekureterwa mu byo kurya ebo warya Doctor nenche kiri kureta oburwire bwo burukurwa mu byo kurya ninga sheke kitwayeta food poisoning. Food poisoning eji narshi oburwire oburukuretwa mu byo kurya ekyakuba nkibureta munonga n'obukoko buba kweta bacteria hariho bacteria okuba buri mu byo kurya na munonga byabihozire nko buhoro nari byabitatekireje bwenu bacteria bumwe nkaza E. coli za Campylobacter hariho bukoko ubukira kurwaza za typhoid bwa salmonella no mu bukoko bwa bacteria okubasa kureta food poisoning hariho na za virus ezikubasa kubureta nka hariho rotavirus eje kureta ekirukano ombana hariho neiba kweta norovirus nayo nebasa kureta food poisoning kandi hariho na obukoko bundi nkenzoka hariho nobundi beta amoeba za giardia obyona nebasa kuretera omuntu yarwara abo kurya ibyo kurya kandi hariyo na bakweta toxins noro bukoko bwazo mu mubiri bubasa nko kunyampamo bupamemo mu byo kurya ibi burete za toxins ezo haza nazo zikuri biso munda kandi hariho na chemicals hariho nk'ibyo kurya babita mu chemical kaza pesticides ije mbaze kwita engoha kwita itukwejo no makagitu ijo nayo kuzo mu byo kurya ibi nebasa kuretera umuntu yarwara food poisoning. Hati no ijo manyoto tate hinahika narwara uburwire bw'urwo mu byo kurya jete food poisoning ningasho muntu wunyine hati signs zayine nizoreka food poisoning. Webare munonga okamanyota ngu umuntu yarwara food poisoning. Yes obumanyiso no bucyo munonga kandi obumwentu mukuza kubwebwa umuntu wena kurwara food poisoning naribwa munda ashasha munonga kandi butosha nagera mukesheshemi kandi tanaka kandi abinji nabandi birukana bwenu warebe ebyo
nkimanyisa ngu omuntu ogwe yarwara food poisoning na munonga yaba ine ekyaherukire kurya yarugire nk'abugyenyi yagiire okwe bamutwara out yagashura amanyama mbwenu wara yarugayo akarwara akabatyo nkimanyisa ngu yarwara food poisoning abamwe nibaterwamu n'omutwe bazengerera bahwa amaani mbwenu wabireba aho orikireba omanye ngu omuntu ogwe arwire egi endwara ya food poisoning. Dr. twaza aha burwire obu burikuruga omu byokurya tugire ngu nabwo bwine ebika ningashi eki twakweta nka types kugira ngu ekikyaretwa eki nabwo ekyo type negi ekikyaretwa eki ninga type negi ekyo nakyo kitushobore Dr. tukyetegereze. Webara munonga tariho kika ngu eki ni food poisoning yarebeka byayo kuyaho omuntu yaine ebyarire mukareba yagira eshemi yatanaka akariibwa omunda akirukana akarwara ekidumusi ekyo ekibeta ekidumusi mukara yahwa amaani yazengerera hati ogwe naaba aine food poisoning onyine yes konka of course omwe yanywire nk'obutwa obumere omwe nazengerera bamwe abaragamba mbwenu oshanga bwaza nk'omu bwonko bwamuteganisa so kigumire kumanya omuntu ekika kya food poisoning egi ahakuba tikiriho kuyaho nobaasa kumanya ngu omuntu ogu ebyokurya ebyariire birimu oburofa birimu oburofa narishi nk'emibazi ezi bayeta chemicals kandi nka wareba omuntu yarwara endwara baza nk'abagyenyi boona bakaburwara boona hati aho nkimanyisa ngu obukooko bube burimu nibubaasa kuba buri nka bacteria nari virus kandi harwaramu omwe omu bantu abarya aho nkimanyisa ngu mbwenu bamugendereire bagira eki bamuteera omu byokurya konka yoona neguma food poisoning. Dr. tariho ebyokurya ebi wakuteekateeka ngu wabimikisinga nibibaasa kukureetera oburwire bwakubaasa kuba niburuga omu byokurya kushanga ngu obundi wakwata nk'akaro wagiitaho obushera amanya bagiitaho ki nikibaasa kukureetera oburwire bw'ebyokurya. Webare munonga mbwenu of course hariho ebyokurya mbwenu wabijwanzya bikubaasa kukureetera kugwa nk'empihi konka butosha ekikireeta ebyokurya ebyo nibiba birimu nk'obukooko hati noora waza nk'ahabugyenyi butosha nk'amagyenyi wakyerererwa ezi esahaani nibaheza baza kuzozya tibakuzozya gye bazisiimura agatambara g'oburofa hati bakikuteeraho nanka eby'ebinyama bihozire hati mbwenu obukooko nibuba bwakuzire bwija bukoraki bukutahamu wakwata nk'ebinyama okatamu obushera bw'ekikiga okajwanzya orujwangye mbwenu nk'oku turiyo nituza omu noiri mbwenu egi Christmas mbwenu mwegendesereze mutakagwa mukabi kahango mukagwa empihi kandi oshanga mwarwara food poisoning mbwenu murekere aho n'okurya ebyokurya bingi omuntu nkyenda orya ebyokurya biringaniire kupakira nabyo nibibaasa kugurumba oshange kandi yenda kubaruka. Dr. ekigambo eki ekyokukwata oburo okagiitaho obushera okagiitaho ki byona okabita omunda yawe obwire obwingi noshanga omuntu yagwa empihi hati ekyo kyokka ntakureebamu bukooko nk'oku wanogamba ngu food poisoning nekozingwa obukooko kahatarimu bukooko kandi ekikureetera omuntu yagwa empihi nenki. Okugwa empihi kibaasa obutaba food poisoning mbwenu ahakuba food poisoning yo kukugirwara yo nogira eshemi otanaka oriibwa omunda kandi noyirukana mbwenu ware ogwa empihi konka okagenda omwe wotatanakire nari otirukiine netari food poisoning mbwenu food poisoning yonkayo oshemereire kuba oine ebyo binagamba okwijura enda kyonka indigestion nikibaasa obutaba food poisoning konka kyo nikibaho butosha omuntu warya okarenzya enda nebaasa kwenda kubaruka. Nibukwezi ki Dr. obwaho naaho ningashi eki nakweta nka first aid ekindi kubaasa kuheereza omuntu ogu ou nareeba ngu hati ahu yahika yarwara endwara egi yaruga omu byokurya. Webare munonga omuntu weena ou wateekateeka okuba yarya ebyokurya birimu nk'obukooko narishi by'ebirofa ekirungi ekiriho food poisoning kwekubaho mbwenu tekutandikiraho ngu endakiika egyo n'egyo mbwenu netwara akaire kakye konka yaba yahika nk'omukooko akimanya ngu yashasha of course
aho no wasa kumuha ibyo kunywa no mbona nk'ibyo kunywa bingi no bimuha na munonga wabo ine munka ka ORS twabana ubu abakuba nana tanaka nirukana kandi amize nagasa kucendera mu mubiri mbwenu nitwanche no muha ibyo kunywa bingi kandi utamuha akabazo kubona kakuzibiro kushohoza abo kuba wakamuha kandi bire bikoko uburofa myike yazo munda nebasa kwijururana mbwenu ko kumureka yabishoza byona hataho kija kimuhwera ukora kakukira konko muntu wamuha first aid ejo muka akabura kukira hataho tugira ngo murete mwirwaro burete tumukurebere abo kuba you know waremwa ate Dr. Katugere ngo muntu yariye byo kurya byinji yashagana atogu nawe nimba nyine kuba nimuha ecyakubasa kubicendezo munda ninga hine kindi kubasa gukora ecyakubasa kubanje umutambera webare munonga food poisoning omuntu yagirwire cyangwa umunonga nora abo kutanaka no kwirukana mbwenu naho amamizi na nemyonyo ekitukora munonga no kumugaruzamu amizago na no mwonyogwe no mamizi girwaro rogo ngagara mu myonyo mbwenu nugo tukumutamu tukareba ngo mbwenu yakora ki yagaruka amamizago abo kubaga kwamu nicyo kikubasa kumurugiraho butando mukajanga yakaba banyegereza konko of course harone mbazi itukubasa kumuha twachimanya ngo twachimanga mbwenu kibasa kubakeresura nka bacteria butosho mwene bagira mu numuro hataho ntumuhereza antibiotics harho mbazi tukumuha tujimutekaho mizi mbazi ejo ija itobukokobwe hati Nywani wetu otiriya program Ebyamagara turiyo ntureba kutine kuba nturiya mu Christmas season age abamwe nimpurana mukweto kuri samani meaning ngo buryo mwari inziro kurya no kunywa no kugashura rero ibintu bikaba ebindi konka mwe ntinkwenda ngo bibase kugenda nibo wariya nibo wanywa Dr. Tiriyaha okubasa kongera kutushobora kutine kuba ntwetwaza namwe nito hitugambira tutamya ha Little Woods Inn no mwanya murunji munonga aha hife ya TV West amabeho gariyo ngatuba ebitwari yatubyatuteganisa ruyare turiyo nturaje bitu kandi twaturyaha Ebyamagara byabire birunji mwaza kutwicereza tuzo mu kahumuro nsakwa ntugaruka tira Dr. Sadik ari kututangaza kutune kuba ntutwaza ebyendi yayitu nenywa yitu mu Christmas season age kuruka yo mukahumuro kandi wabaro kunda amagara gawe okubasa kushitama program ejo kega ekintu cyo nokacetegereza okukine kuba nikitambura aha bikwatene byo kuri kine Dr. Sadik Kagwa atiramuna atutwara mu program eji intere cyo butungi charity omuhereza wawe bitu ni kuyisya ngukine abakazire health products abaremba tusiyaho program eji no bakutamaka sente program eje kabasa kubaho nabwe cyo nabo ntubasima bitu mukorese byo kunywa byabo abo kwambikora kurunja amagara gitu nibigozya bigatereza bigataha mutindo ebyo kunywa byabo biriyo maduka gono mwihanga na za supermarkets nangwa hatana naha mabaga wotaresere kazire omwe abantu babasa kuziremba gejo ninge byo kurya babirebeko twicirize tugaruke tuzo wa Dr. Sadik Kagwa agira kutushoborera ahabkwate na food poisoning ninga shendwara eziri kuruga ombyo kurya Nye Dr. na ninjira nk'umuntu nkogwe ntubantu muhereza nkaka wayini ningo twarwa nkotu anywara kawaraji obunda basi kushara hamere yabasa kuzomunda echo cyo Dr. iwe no kigamba hoki jangu shomutanasi ga ate because ati nkaba bakwa bagwire mpi ubutosha indigestion yabaho naza muka rwagaso munda ajurenda okwa nchaka bana turembi mingi gwempi wena akabashobera akiturombi mwena mukashoro mu
mbwenu hariho emibazi bakubaha nkaza activated chako akafutafutanaho orugaso rukacendera nangwa na eno nebahwera nakatomize na bwanduzo bwakare akanywa enda shume chendeza gase home onyine konka ye food poisoning ari kwirukana kutanaka ubwo mbwe nane itenge ibyo kunywa bingi aza amarwa mbwenu tugikiriza kunywebwa umuntu yine food poisoning amarwa kawainako nobu yakuba coffee caffeinated products ezo za Coca-Cola za Mountain Dew utashime kuzikozesa nana ka chai ka coffee ako tukwenda akakoze yaba ine food poisoning bwena ba food poisoning ntwantu ende byo kurya ebikubano basa ku digestinga je nko muchere bwene tubikora ku kabuntu bworobi umere bworobi konke ibintu nkebikurwa mu mate nka baza cheese nkezo kamuhamate yogurt ibyo tukwenda kubikozesa mu ruwire yaine nanka food poisoning. Okay, Dr. Twaza habikwatena na first aid ninga shobujanja bwo kubanza ubutwakwasa kuhereza abantu aba first aid ne kwataha abakuruna n'abato ninga nizitana kugira ngo abato no baheji n'abakuru baherezeji we bari munonga food poisoning ine bwenu ngo kureba mwene basa kube etari yamandi waruga nkabugenyi wirukana mu kabiri baso umbere guje base nka wara yazo mbere bibiri bishatu ejo no teba kugireta mu irwaruro abakuba wo tamuresire mu irwaruro tukamuragurura ubwo mu rwire nabasa kugohomuka na hasaka kwa mizani gabo mu mubiri nana shasha na wamani kandi kurugirire kikuba cyagireta abamwe bushibwa buri nko butwa bamutero mbyo kuriya no mbasomuka tumanyiso ine kumureta tubwihe mu mubiri nanaiza zaziri nkaza virus mwero kaza tambirot bwena ine kwija tumute mwagamizi tumuhene mbazi erikwetagisa mu irwaruro ubundi akahirwa kira konka bingi ne bakira food poisoning no wera abaina be kwita abingi ande bakira kandi ntubaragurra munongo mu marwaruro na munongo mbero bikuru nkebi abantu bagenda bariya buri kimwe icyabaremere umuntu natwira atakurya nyama nkejo hatagizaho ayibangu nebermo ikorayi akakoko akoreta naki food poisoning hatija korachi akubana na intake nayo inteka nayo mbwe nerimbi nore umuntu eka yitu tukupimaje temperature y'ibyo kurye kandi obukoko bwine temperature y'ibyo kuferaho mbwe ningira ngo nayo inteka twine kujiboneza abamwe noza kurora nabagamba ngo nyo blood group yanje te kwatana nabyo kurya nanka ninga nanka Dr. Nanisha bo tutangaze blood group y'abantu ninga shekika ceshagame cyo muntu cyari kubayine china kakwatana nebyo kurya bitu kurya kugira ngo ejo blood group yo tekari ya cyo kurya nanka akakwate akari blood group yo muntu na food poisoning taro akakwate akaroho agati ya blood group yo muntu na food poisoning obo ine blood group ki kastorya ebyo kurya birmu obukoko narashibirumu za chemicals nibitekwa kutera hanze no tekwa kurwara abo kuba akakoko ko tukakumanya blood group ngwejo baenge nguye hamere terwara no tekwa kurwara mwene chikuno no kuranga mwenu wachimanya ngu food poisoning teine buzare na blood group ware kastori ibyo kurya birimo bukokobwe nari byo birofa n'ingengaro zitanabire notekwa kurwara Dr. turiyo mu Christmas turiyo umukira ko kuri samani haza abantu abinja bakwamba kunda okurya baba ryo ko mucyaro abo kwa tena ntuza kutaha ho turarire bwena nyenda ngo tushoborere ubwo burwaro bwite bwa health centers bwo mucyaro bwine amani bwo kubasa kugira ngo umuntu yatunge cha food poisoning nubasa kumuragurira ikirunje kiriho food poisoning eji yakuyamba mbwene basa kukirira nomuka wareba mbwenu ikikuno kurangu ombero bikuru nkebi agamarwaruro gitu gombya rogona gete gurre food poisoning akwa neza kwija ebeho mu mbero bikurebe bine ku stocking amizi mingi go kuteka mbarwire na nebyo kunywa nkeza oral hydration salts
babe bazine kwetegurira icyo kubasa kubaho mbere bukuru abo kubana mu mahanga by'ombyaro inteka yabo nko mu maje nyine babaga ibinyama babitekaho ibyo kurya atoshanga baza koza umwe janga baruwaro munda wareba amaje nyine minjo mu 12 agamaje nyagona waza yo bakurwara mbwenu here senta zitezi ntuze hanangiriza mbwenu bayini cyagezi nabanda bagakoramo amarwaro betegurire egendwara akwanetekwa kubaho. Dr. Omuntu nabasa kutana sata kumanya ngo hato burwiro buyarwara no burwire obwa food poisoning ningashi obwa allergy kugira ngo yariye cyo kurya nanka umubiri gwe tugwacikunda okatana soto kamanyota ngo buno bwa food poisoning obuno bwa allergy. Webara munonga ikibuzo cyawe n'ikirungi hari ibyo kurya ebikubasa kureta allergy aha muntu kandi hari n'ibyo kurya ebikubasa kureta food poisoning. Allergy yo umuntu akajimanya atangwe jina allergy umuntu kwakurwara allergy ino abuzare na no kweyagura waje cyo wari yo kweyagura ukahagamisho ukarema kwisya ukaremwa ukigare nyindo ukayagura matu naro ukahura ukarawa furuto mbiri hati jo niye kubera aba allergy onyene kandi food poisoning twajangwe jiyo yo wari cyo kurya no gereshemi utanaka uri wo munda kandi uyirukana wanyedegereza norati bikusana mbwenu arebyo kurya umuntu nasa kubara allergic to food zaine ibyo kurya iyo mberugwe gutakoragana nabyo kandi haro no muntu akwasa kuriye kurya become poisoning wanyene yes hari abantu batakurya inyama yagiriye nk'inyama yente ukara ya furuto mbiri kandi hari abandi bo kushanga atakurya binyobwa za kaupizi hine n'abatakurya amate akiganywa akafuruto mbiri hati wa furuto mbiri ejo nebeta food poisoning wabura noba wagire cyo bakweta wagira allergy to the foods kunka food poisoning hari ibyo kurya bitukumanya ibikukera munonga poisoning abantu icyo kureberaho enyameji n'ibindi byo kurya byona bitura byino bukoko eci kuthira no kugira ngo ntubiteka kunganga wabiriraho ukakota nk'inyama nkejo naro kanywa amatema bisi no basa kuba poisoned amahuri agumukurebaga nga poisoning amunonga abantu ihuri abakunda za keki mujuro tinga keki ma keki zona zibazarimo amahuri bareba ati keki nkezo abinjiriza ba poisoning nuriya keke cyabugenyi tubura umuntu ngo mberugwe ari abantu kushanga inda yaberimbe kushanga yaba poisoned bareba nuriya nkihuri atoshanga rya kwirukanisa wagire shemi wakora waba poisoned by that egg konyene nebyenyanje bumwe nabyo bireta food poisoning nuri byenyanje ushanga bumwe bir contaminated with chemicals inkaza matureza red ushanga byakora ki byakuretera kwa poisoned onyene mbweno ekikuno kuranga mu kiyungu cyawe ibyo kurya wabyirizayo noteka kubiteka je biseparating wareba urengu ibyo kurya wateka tuwabyiriza na bitakatekiro abo kuba wawe inenkanyama hihaho ubukoko basa kurwo mu nyama buzombi kurya ibyo tiraho hihi ebo bikire ko mushija kwa rugo amurumo nkira ijariye ushanga umushija wamwe poisoning ugide wari munonga doctor nanisha bangu oherereza rukuhereza ubutumwa bwa Christmas abantu bahereza ubuhabuzi okubine kubambe twaza Christmas age webara munonga obuhabuzi obundi kubahereza abantu omucyoro kikureki icyo kubanca byona imwe abayono baza kutekera ibyo kurya omucyoro kikureki ntubashanga ibyo kurya mu biteke bisye kandi mugume mu bitusavinge bihire abo kuba ibyo kurya byona kubikora ubukoko buro ko buri hihi nabasa kubizamo kandi bituretere ki food poisoning ntumanyangu abantu bakunda kanyama ombero bukuru nkebi ezenyama zo kizezo muzegendesere noro umuntu nija ayisinyama mucomo kandi engareze ko sikize kwata amanyama nzo kwakira sente
enyamezo engaro zo mu nshaho zirugayo nizo zikura mu kanya agenda sheshagaruka akarangira inyama hati ugikwata ugirya utagitekere kurwaza food poisoning utanaka yurukana ukora cyo bakoze. Ikindi umuka tubashabangu kumarayize kuteka ibyo kurya byasya nana ebihire mu bitandase na bitahire ebyungu bitu ntumane baberumu ebyo kurya bihire bitekere ne bitatekere umwe babagire inyama zabo zimwe zikarangire zimwe zikarangire zimwe ziryaho nimbisi bweno bukoko nubasa kurugomba byo kurya bitatekere bize buze byo kurya ebitekere ushanga byaturwaza food poisoning ombiro bukurebi imwe batakuma kuna bengaro ntubashabangu munabengaro mwege kuna bengaro nakasabundi munabengarezo abakuba wota nabirengaro numa ukuramukanya no kwinjo mbiro bukuru kandi tokamanya umuntu ba engaro zete zero mbukoko nare butarimo munabengaro muteke ibyo kurya birije kandi mwegendesereze kurisaguzibwa abinjira muza kurisaguzibwa urugaho zo mukayana nkorye mere urugayo zo muya kandi uryemere urugayo za hande urya bweno ushanga wena uyiro kugwembi kandi uriramu nana ibyo kurya bitatekereje byija bikurwareza. Ikindi mbe hanangiza mwege kuteka mwetekere ibyo kurya abantu mwe ware mwetekere ibyo kurya umangu ibyo kurya biwayitekera nibyo byo kurya kuba bubonire wareba so umucuro cykureki ntubashaba mwegendesereze kandi mu ruge naga amahoteli abo hoteli terwe sente ncho bunu baburu mwe birwire wareba abakozi abakora mu babatakebirwe babine birwire bya typhoid biha nanaburuka koko kona mwegendesereze murebe ngo tumwarya byo kurya ibyo kuzo mu hoteli cyereze bakwe byo kurya behozere umangu bitekwa ku poisoning wanyetegereza. Ikindi nimbendeza Christmas nungi nana umwaka umusya kandi ayo kurwara food poisoning ngo umunaku nkezi urafuce ujo mwirwaro tubase kuragurura utakafa mwebare munonga kutureba nasigara ndi Dr. Sadiq Kagwa Kakembo mwebare munonga ninjangu Dr. Bintu yabishobora mwabyetegereza takwenda ngumuriye kubi Christmas yanyu eki ninchigamba ninchigarakamu ahabo kuba amagara nanekikuru aharitwe nko kubagamba ngo ngakira magana bitu kandi nkwijusi yangu twina ba Kazire health products bine byo kunywa birungi munonga ebitutireho noza nama bagoshanga ngo oyine kuba no ine ebyo kuriye by'abakazi ebyo kunywa by'abakazire wabo tabine umanye ngo abantu babasa kurara baziremere orondaho ragite hakuburre ahabo kuba nekemwa habyo kunywa biturukoresa okubasa kurangwa amagara gitu gayemerera je bitu turya ha mwanyo kuba kweta Little Woods Inn aha hife ya TV West watambuko ruguto ndoshira omu Little Woods Inn omwanya numurungi njana umuhorere binyonyi nabyo biriyo mbituganirira kwegambe mbera nununje wabo ryaha amagara no hurra gashashanukire omwanya munungi go kubasa kushitiramu okatunjira mako kurya kawa kacocere nebindi byona bitkanda habwizoberi ningabumwe abaziyogumwa za kutwitiriza program Ebyamagara tubase kujihenderera aha tubendeze Christmas enungi nasigara ndicho butungi charity omuhereza wanyu mukama basegumanimu.